Yes, ni munyemerere nongere mbahe ikaze muri iki gicamusi. Igicamusi kidasanzwe, igicamusi kirimo amakuru menshi kandi amakuru nava ngo aryoheye amatwi, aryoheye amaso. Wenda tudatinze reka tute kwizimba muri byinshi, duhite tubabwira zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku kibuga cy'indege Bangoka, ni hano rero muri Chopo muri za Kisangani cyarashwe. Hari amatangazo yasohowe ku ruhande rwa Kinshasa, ariko hari andi makuru mashyashya twe twabashe kwibaha tugenda twicukumburira kuri raswa ry'iki kibuga cy'indege cya Bangoka. Amakuru tubazaniye rero nuko iki kibuga cyarashwe ndetse haraswa n'ububiko bw'indege zitagira abapilote, hagwa n'abasirikare benshi b'abacancuro. Ni byinshi tugiye kubabwira strategy uwakirashe yakoresheje kugira ngo iki kibuga taza guhusha cyangwa se ibitero bye bitaza kugira n'umwe bisimbuka. Naza kukubwira ko wakoze iki gikorwa yagikoranye ubwenge, uraza kubyumva. Ubanza rwose hari nk'ikindi kibazo yarafitanye na Kinshasa ku buryo yabikoze ameze nk'arimo kwihorera. Ndakubwiza ukuri, bagitsinsuye, bakigize intere. Ngenda bikubwira uko ngo ubyumve gutyo, kuko ndamutse nkweretse amafoto hano wakumirwa. Nyuma yo kurasa iki kibuga cy'indege cya drone, mu gihe bakiri nanjye ngo cya drone, nyuma yo iki kibuga kirashwe na drone, indi drone idasanzwe nanone yahise ihagurukana ubutumwa ibuvana aho hantu n'ubundi ibi bitero byaturukaga. Irangije iyi drone yari yikoreye ubutumwa bw'impapuro, ibumanura ku kibuga bita Melchior Ndadaye, ni mu gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri abariho ubu butumwa ibujyanira bushitsa, ibutura aho ngaho kuri icyo kibuga cya Melchior Ndadaye, ni hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo naho burumva ko hari ubutumwa bwamaze kuba buhagera, bwajyanwe n'indege itagira abapilote mu bwoko bwa drone. Ubu butumwa rero nabwo ndaje ngende mubanyuriramo, dore ko tuba twagira amahirwe rwose kubona bene iyi message mu b'imbere. Ubwo rero nyaboneka ntuze gucikwa muri aya makuru tugiye kugenda tuyabagezaho. Ariko ndakubwiza ukuri, ibintu byamaze gufata intera. Narabivuze ndabivuga, ariko ntago ndibuze kuvuga byinshi bitaza kurangira mvuze nibyo ntagakwiye kuvuga. Ariko ndakubwiza ukuri, warashiki kibuga cy'indege cya Melchior cya Kisangani. Ngiye kubabwira uburyo yakirashimo. Cyarashwe mu buryo budasanzwe, ibitero bitandukanye, strategies donc zidasanzwe. Wowe gusa upfa kuntiza umwanya, ubundi ukantiza umwanya rwose nkabikuvira imuzini muzingo. Hanyuma turava hangaha tugaruke ku tangazo FARDC imaze gusohora ku bitero yagabye kuri Twirwaneho. Irangije ikabiri kwigamba gufata uduce tugera kuri 6 harimo na Mikenge. Ndaje ritangazo naryo turyinjiremo, ndetse na video barimo hangaha muraje muyibone kuko turayifita hangaha. Ndayibereka video hano hangaha mugiye kuyibona hano muri iki kiganiro. Iyo video nyine ya FARDC bageze muri Mikenge nkuko bari kubyigamba. Niba atari za kera bari kugarura ntimubimbaze. Hanyuma noneho barangije baravuga ngo twafashe intwaro nyinshi muri Mikenge, ngo turangije dufata donc ngo n'ikijaminga drone. Mu by'ukuri igihe bagabwe bitero, donc cyatumaga Twirwaneho ngo ijaminga drone mu gihe bari kuyirasaho na za drone, ngo nacyo bagifashe. Aya makuru yose ndaje tuyinjiremo, ariko reka mbibutsa akantu kamwe. Urabona aka kanya maze ntahumeka ntavuga, wakanze kuri like yabirangije. Nabonye mu kiganiro cya mu gitondo nakoze ntabibibukije, ziba nkeya zirarumba. Bivuze ngo kubibutsa gukora kuri like. Ewana, nzahora mbibutsa, ndabizi ko mutabinyima, ariko nimumfashe mukore kuri like, munakore share cyangwa se musangiza abandi ya makuru, ubundi tuyinjiremo. Muri iki kiganiro turaza kwakira umuvandimwe bamwita Magrambe. Turaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Numwe mu bavuka hano i Murenge cyangwa se hano muri za Minembwe, ni umunyamurenge harambu i Murenge.
ndetse akurikirana cyane iyi ntambara iri kubera. Araza kudufasha muri iki kiganiro no kuri byatangajwe na FARDC. Niwe muntu tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka twamamaze duhite tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero sasa twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ariko amakuru yacu ni munyemere tuyinjiremo, ariko twinjiremo mu buryo buri professional. Mu buryo buri professional, ubwo nyine tugiye gutangira tugenda tureba akantu ku kandi, ariko nyine turi professional cyangwa se tubikora kinyamwuga. Najya avuga ngo ntabwo ibintu ngo biba biri kinyamwuga, reka tubikore no mu buryo bwa kinyamwuga. Turahera hano kuri ibi bitero by'izi ndege cyangwa se byagabwe kuri iki kibuga cya Kisangani, bisiga bishwanyaguje iki kibuga cy'indege cyabaye uburere. Uwagabye ibi bitero, impamvu navuze ngo ni tube professional, ntabwo ndibuze kumumentioninga kuko biranashoboka ko ari n'undi mutwe wavutse, ntabwo ndi kumenya uwo ari we, ariko ubwo nyine igihe yakwigaragaza twamumenya, cyangwa se na ku ruhande rwa Kinshasa baba bakoze ubutasi bakamenya ngo ninde, ubwo nabwo twamumenya tukamutangaza. Ariko reka tube professional, adutangaza inkuru nk'uko ibintu bimeze. Hano rero Kinshasa yo yavuze ko uwagabye ibitero yabigabye mu buryo bungahe. Ka turebe uburyo bwa mbere, uburyo bwa kabiri, uburyo bwa gatatu, uburyo bwa kane. Ngo ni ibitero byagabwe kuri iki kibuga cya Amerika cya Kisangani inshuro zigera kuri enye. Iki kibuga cyagabweho ibitero. Ibaze ne ibitero byaje mu munsi umwe wonyine, ibitero byagabwe hanga kuri iki kibuga cya Kisangani. Ukambwira ngo ibitero waruzi ngo byagenda uko nguko. Ubu tuvugana ububiko bw'ahantu babikaga indege zitagira abapilote bwashwanyaguritse, bwamenetse, babumennye. Bari bafite hariya imodoka bari bamaze iminsi baguze ikora, donc ni systeme bari baguze ibahenze cyane, kuko twe twabonye igura hafi mu bihumbi 100 na muri miliyoni, ni ibihumbi ni miliyoni. Sinzi ntago nibuka neza, ariko inkuru twayikozeho ngo bugomba donc bubafasha kurinda iki kibuga cy'indege. Bari bamaze kugura icyo gikoresho cyari kiri hariya, nacyo bamaze kukirasa. Abacanco bari kugikoresha ntabwo ndamenya umubare, reka tube professional niko nababwiye. Nabo bahasize ubuzima, ariko sinza kuvuga ngo ni bangahe kuko ni benshi. Hari n'igihe uvuga bakomeretse no mu kanya kabarapfuye. So rero ibi bitero byose, andi makuru namenye nuko byagabwe na drone zigera kuri 40. Drone zigera kuri 40 nizo zakoze iyi mission cyangwa se iyi operation zishwanyaguza iki kibuga cy'indege cya hano Gisangani. Ariko indi drone ya 40 yo ikaba yahise iba indege y'ubwikorezi, aho yikoreye ubutumwa bw'uyu mutwe utaramenyekana wari uri gusenyaguza ibikorwa remezo bya Kinshasa. Yifashishaga iri kurasa mu birindiro bya M23 na twirwaneho. Hanyuma ro iyo drone ya 40 ikaba ngo yikoreye ubutumwa bugizwe n'impapuro ibujyana ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye za Bujumbura. Ibikuwe mu butumwa turaza kugenda tubigarukaho,
reka tubanze tuve ku buryo ibitero byagabwe hano za Kisangani ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Nubwo nk'uko amakuru abivuga, drone ya mbere yahageze cyangwa se icyiciro cya mbere cya drone cyagabwe hariya ni icyiciro, ntabwo drone yari kugenda rimwe bro, ntabwo drone yari kugenda rimwe, zazaga wenda ari nka segisiyo cyangwa se donc ari itsinda. Icyiciro cya mbere habanje kujyayo drone zagiyeyo, ntago riko ngo nenye zagiye ku isaha saa 9:48 hari ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo icyiciro cya mbere cyari kigize gute, cyari kivuye hariya kigiye. Icyo cyiciro ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zarakinetararije, harimo n'abacanco zikirasira kure zitaragera kuri iki kibuga cy'indege cya Bangoka. Icyiciro cya kabiri ngo deuxième ikindi cyiciro cya kabiri cyagabwe ku isaha y'isa 11:30. Icyo ni icyiciro cya kabiri cy'izindi drone cyari kimaze kugira ute, cyari kimaze kujya hariya. Donc wari uhagabye ibitero none nta mikino yari afite umujinya, yari afite uburakari, muri make yagaragaje ko nawe niba donc urabona ko Kinshasa amaze iminsi bagaragaza ko bafite indege zitagira abapilote nyinshi cyane mu bitero bya hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mwabonye ko basigaye bagifata nka drone n'ijana bakazizamura icyarimwe mu kibuga. Uwagabye ibitero nawe rero yaberetse ko drone ari ibintu toto nawe muri iki gihe ku rugamba, akuzamura ikintu cyitwa drone mu byiciro bigiye bitandukanye, akora utuntu tw'utu operation. Ikintu gitangaje none n'ubu ngubu kiri kunsiga donc kiri gutekerezaho cyane, ndimo ndagereranya bya bitero bimaze iminsi bihitanye Colonel Wiringoma, nkareba iki gitero nkabona bijya gusa gute. Rero sasa nango kiri yagiye kuri Wiringoma, bavuga ko igitero cya mbere bakigabye ku isaha saa 8:40 niba nibuka neza za nijoro, ariko icyo gitero birarangira. Ikindi gitero ni nacyo cyanamuhitanye cyangwa se cyatumye nyine mu by'ukuri atabaruka, kitasize rwose ubuzima bwe, cyasize gitwaye ubuzima bwe, ni igitero cyagabwe ku isaha saa 10:00. Iri tangazo ngira ngo murabyibuka, Kanyuka arabyandikaga kandi twagiye tubibagezaho. None reba n'ibitero rero sasa, cyangwa uyu muntu n'undi muntu wabaziye busha. Igitero cya mbere cyagabwe ku isaha saa 9:48, abamaze kurwana nacyo batarashyira impumu, batariyakira, babaga batangiye gutumagura ibitabe n'iki byose. Saa 11:30 ikindi gitero cyari kimaze kugira gute, cyari kimaze kubageraho. Ubwo urumva muri make yari amaze kujya muri systeme yo guhangana n'ibitero, bamaze gucanganyikirwa, utareba bataye umutwe bitewe n'inyene n'ibi bitero bari kugabwaho. Mu gihe bakiri guhangana n'ibyo bitero nabyo wenda barabinetarariza, reka ariko tubivuga birarangiye ku isaha y'isa 1:30 brother. Urumva amasaha yari kugenda acamo hagati, urimo urayumva. Ku isaha y'isa 1:30 ikindi gitero karahabutaka cyongeye kumanuka nk'iyagatera vutu no ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, nabwo kimisha ibintu by'ibikompora, kirashwanyaguza izindi drone ziramanuka, irindi tsinda riramanuka, karahabutaka. Izi nazo ubanza zitarabaye success, kuko iyo ziza kuba success ntabwo uwari uri kubagaha ibitero yagombaga guhita hagurutsa ikindi gitero nta haciyemo iminota mike, irindi tsinda rya drone ngo rihita rimanuka ku isaha saa 8:48. Urumva hari harenze iminota 18 yonyine. Igitero cya mbere urumva ku bitero bibiri bya mbere, ubwo urumva ni bitero 4, ariko ibitero bibiri bya mbere byaragabwe hakagenda hacama amasaha. Ibi bitero bibiri bya nyuma rero sasa byabaye ku isaha saa 1. Ibitero byabaye ku isaha saa 1 byo urumva ni iminota yaciyemo, bivuze ngo uwari waje yari yamaze gusa nahindura iki, yari yamaze guhindura strategy, yabanje kugira ute kubacangacanga. Ariyo mpamvu yanahise none tayarakora ikintu cyitwa target, ndetse hagwa n'abacancuro benshi. Ibikorwa remezo harimo n'inzu y'ububiko bwa za drone irasenyuka, imbunda y'ubwirinzi bari bafite baguze baherutse kugura ibahenze irashwanyagurika, ndetse banavuga ko ngo hahiyemo n'ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare cyangwa se ibya militaire, mu by'ukuri byinshi byahangangirikiye hara kuri kiriya kibuga cya Kisangani. Iki gitero cyagabwe ku isaha saa 1:48 nicyo gitero cyabashegeshe, kuko bari bazi yuko wenda haraza gucamo indi saa cyangwa se birangiye. Ikiro cyaje batakiteguye, bakiyoruganiza, bakiri kureba cya kindi bamaze guhangana nacyo uko bigenze.
ikindi nacyo gihita gitezamo kiza cyangiza ibintu birahinduka. Ntabwo ndibuze kuvuga abacanshuro baguye aha ngaha kuri iki gitero gusa, ariko icyo ugomba kumenya nuko hari yahagwe byinshi cyane, ariko igihe nyine tushobora kuza kubona raporo isohotse atari ukuvuga ngo biravugwa cyangwa ngo niki nabyo turaza kugenda tubibagezaho mu kiganiro cyacu gikurikiyeho. Indi drone ya nyuma rero navuga ngo yari ya 40, kuko urumva yagiye ari imwe, ntabwo zagiye ari ebyiri. Iyo yajyanye ubutumwa ibujyana kuri Melchior Ndadaye ni hano mu gihugu cy'u Burundi, ubwo aho yabuturukije ni naho hari haturutse ibyo bitero byagabwe hano ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Iyi drone ngo ihageze ngo ari ifite umuzingo w'impapuro, abari baraha ngo barakangaranye bagira ngo irabarashe, bararimbutse birarangiye. Barangije igiye kubona babonera ku runtu rw'urupfunyika, bagira ngo ni urusasu runini karahabutaka rwa missile ballistique rugiye kubasandaza n'abari mu mazi bose rukabazamura. Bagiye kubona bategereza ko biturika birabura, ngo byasabye ko bazana abashinzwe gutegura ibisasu kugira ngo begere cya gipfunyika. Barikwiza baragenda, bahageze basangana umuzingo w'impapuro nk'uko amakuru yahise abigaragaza. Izi mpapuro zari zikubiyemo ngo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, na n'ubu ngubu ntabwo byose birajya hanze, ariko iby'ingenzi birimo barimo barasaba igisirikare cy'u Burundi ko Burundi ko bwakura ingabo zabo hano muri iki gihugu cy'u Burundi cya Kongo, zigataha zikava muri iyi ntambara. Icyo nicyo kintu cya mbere kiri principale kiri muri ubu butumwa iyi drone yajyanye cyangwa se yashikishije kuri iki kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Aya ni amakuru ari rwose nava ngo asohotse, ndetse mushobora kuza gutangira kubona n'iki gihugu cy'u Burundi nacyo cyatangiye kugira guhahamurwa cyangwa se guterwa ubwoba n'ibyabaye hano kuri iki kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. So ubwo rero ni bwose baravuga ati umuntu watubashe kutwinjirira akazana drone, ati natwe birashoboka ko twanaraswa, kandi wumve ko ari igikorwa cyabaye mu munsi umwe. N'iki kibuga cya Bangoka kiraswa, bivuze ngo uwakoze ibi ngibi nene wagize ute my friend, nene wahise yohereza ubutumwa bwageze hano kuri Melchior Ndadaye. Reka rero iyi nkuru tuyiveho, dufite amakuru menshi cyane. Reka ubwo twinjire hano muri za Minembwe sasa ku kibuga cy'imirwano. Amakuru ni menshi nayo basezeranije, ariko reka twinjire ku rugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba turebe uko bimeze. Kwikubitiro reka duhere ku tangazo rimaze gusorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze gusohora ko cyamaze gufata uduce FARDC. Iri ni itangazo FARDC isohoye brother bakunze Jeune Official, ntabwo ari bya bindi ubwo uri buze kumpakanya yumve ko ndimo gutangaza ibyo FARDC batangaje. Ndabizariye njya mvuga ibintu ugasanga nawe ngo nukubesha niki wapi. Ndaje mukanya tugiye gushira ku murongo magarambe, birashoboka wenda ko banabikorana bari uburyo bwabo bw'urugamba, bafite uburyo mpamvu nibo banabeshe babeshe, ariko turimo turasovuga tugiye kubagezaho ibivuga cyangwa se birikubiye muri ritangazo. Bavuga ko ngo bafashe uduce twinshi, aho bavuga ko bafashe agace bita ngo ni Biraro Mbiri. Ibi ni byatangajwe na FARDC ku munsi w'ejo mu mirwano barwanye, ngo bafasha hitwa za Biraro Mbiri, bafata hitwa za Mikenke, ahitwa za Gakenke, bafata hitwa za Bidegu ya mbere, ndetse netwa ngo ni Kisirita, gace ka Kisirita nako bagafashe. Hanyuma rero ikintu gitangaje muri ibi bintu bavuga santre ya Mikenke twaje kumenya ko batigeze bayifata, amakuru kari ibihuha. Ariko none sasa nubwo bivuga ko aya makuru ari ibihuha, bagakomeza batubwira ko ahangaha muri Mikenke bo barahamya ko na video tugiye kuyibereka, bahise bagira gute bahafatira intwaro nyinshi bambuye twirwaneho. Ndetse nyuma yo gufata izi ntwaro, barangije gufata izi ntwaro, icyahise kibaho n'ikingo nuko bahafashe ngo n'intwaro idasanzwe ya AFC M23 ndetse na twirwaneho. Ikingo kikaba ari igikoresho nabo bifashisha bari kujaminga drone, ngo ibitero bagabaho bya drone ngo nicyo bifashisha bari kuzijaminga kugira ngo zitagira gute barasa. Iki gikoresho nacyo muraza kukibona muri iyi video, ndetse no kuri thumbnail turaza kugishiraho. Ikindi ubwo ndavuga kuri X naho murabihasanga, by the way murabihasanga kuri X yacu ni Eugene Official. Ikindi navuga kidasanzwe mu by'ukuri, bavuga ko ibi bitaro bagabye kuri twirwaneho suko bashaka donc ngo bari kuviyora icyitwa CCRF.
baviye SSRF ariko banisegura ku bashize SSRF ndetse no kubakurikira ibi bikomeje kubera ha muri Burasirazuba bwa Kongo. Barangije baravuga ngo impamvu iyibi bitero turi kugaba ngo turashaka kubanza doke ngo twirwano ngo yaviyoye agahenge ka SSRF. Noneho ngo icyo bari gukora ngo barashaka kuyigisha kuyereka cyangwa se kubanza kuyihana ngo bakayereka ko ibyo iri gukora atari byo. Donc ibitero bateguye bari kuyigabaho ngo nibyo kuyihana. Terekeramo iyo video wenda ushireho n'amajwi gake nk'amasegonda 30 kugira ngo dukomeze. La République démocratique du Congo ont riposté aux provocations et tirs de l'ennemi RDF M23 AFC et leurs alliés Twirwaneho à Nyawaranga, territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, après leur violation délibérée du cessez-le-feu. Au cours de cette farouche riposte de FARDC dans le territoire de Fizi, de nouvelles mwabyumvishe rero sasa uyu numwe mu banyamakuru b'abaripota beza rwose ba hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngira ngo nabo urabibona bakora video irimo guplayinga, barimo kubibona, barimo kubona ibyo bikoresho n'iki byose aho ngo harimo ngo nibihanura indege. None sasa bakaza gusa no barangiza neza ibyo twirwano bashobora gutangaza, bakagaragaza bifotoreza ku cyapa cya hehe cya Mikenge, bavuga ko banahafatiye n'abasirikare benshi. Ariko ntabwo nigeze mbabwira ko hari n'umusirikare n'abasirikare b'abanyangora bafatiwe hano mu mirwano, nayo ndaje iyo nkuru nyibagezeho. Ariko by'umwihariko mu nyemerero wenda tubanze dushakishe Magarambe Theodore ku murongo wa telefone kugira ngo twinjirane sasa muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru, kuko n'umwe mu bantu bakurikirana ibya hano i Murenge, dore ko ari naho anavuka, kugira ngo tugende rwose dufatikanya muri iki kiganiro atugezeho ibi biri gutangazwa. Ese ibi biri gutangazwa na Kinshasa n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigamba gufata utu duce, ese nk'umuntu uvugana n'abaturage bari hariya, umwuka uri aha hantu uteye ute? Wiriho neza Magarambe? Yes, Angel. Wiriho neza? Nguhamagaye ndi mu kiganiro kuri Eugene Official, n'ubundi turi muri update nk'umuntu tuzi ko rwose ukurikirana cyane ibibera hano i Murenge muri Ramirwanda ndi kubera hariya Murenge muri territoire ya Fizi, Mwenga no mu bindi bice. Hanyuma rero hari itangazo rimaze gusohoka risohowe n'ubundi na Kinshasa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaragaza ko bafashe uduce twishi badukuyemo twirwaneho, agace ka Biraro Mbiri, Mikenke, Gakenke, hitwa za Bidegu ya mbere. Utu duce twose ngo baturekipeye, ngo batwambuye twirwaneho. Banavuga ko ngo bafatemo intwaro nyinshi zirimo niyo twirwaneho yifashishaga iri kujaminga drone, iri guhangana n'ibitero bya drone babaga bagabweho. Ndetse banavuga ko ngo atari ukuviyora agahenge cyangwa se SSRF, ahubwo ngo bashaka kubanza kwereka twirwaneho ni nko kuyihana, ngo bashaka kuyihana. Magarambe, niki watubwira nk'umuntu by'umwari kugira ubu mahirwe yo kuvugana cyane n'abaturage bo muri bice bari muri bice hano muri za Minembwe, muri bice nyine biri kuberamo intambara? Urakoze cyane Eugene Official. Ntabwo ni umusirikare ku rugamba, ariko ndabivuga nk'umunyamakuru wayahawe. Mu by'ukuri ejo koko imirwano ntabwo yari yoroshye ku cyumweru. Yego, habaye mu gitondo Minembwe iraterwa baturutse mu ma-axe menshi mu bice byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwa Minembwe. Arabateye baturuka no kuvuga ari amashyamba za Nyamabuguma, izitwa za Mukoko, izitwa za Nyaruhinga na Bisumbi. Yego, ni amashyamba, ni umusozi muremure w'ishyamba urimo ibyo bice byose byunamiye Minembwe mu burasirazuba. Ubwo rero bamanukiye ahitwa Karongi, abandi bamanuka aho bita Igakenke, abandi bamanuka
kuri Karongi, yego, bika mu mugezi witwa Rwiko, bafata Irundu, yego, na Bidegu, na Karingi, yego. abandi barundi bari kuri Poezero bare bagenda ijoro bajya gutera Mikenke. Uko rero imirwano yiriwe aho hose nkubwiye ahabereye imirwano na Rugezi, aho hose habereye imirwano yaje kugera mu gicamunsi mu masaha saa 7, twirwaneho na M23 babasha gutubiza ingabo za Kongo inyuma, hamwe n'abambari bazo nk'uko mubazi FDL n'abarundi n'abakibeje. Nyuma yabwo abari bo barwanira Irundu bari banafite n'imbaraga nyinshi, nabwo barabakubise. Niwe uri kumva anafatiwe n'ibikoresho byinshi by'abarundi, yego. hanyuma babasubiza inyuma muri ayo mashyamba nakubwiraga mbere. Ikaringi naho barabakubise babambutsa umugezi, bafata yitwa Mutunda, niho bwuje intambara iri kubera, yego. hanyuma icyitwa Mikenke abantu benshi barimo kuvuga, umwanzi yaratatinze kuko urumva yateye amakse menshi kandi ari benshi, yego. Mikenke bagera hitwa Biraro Mbiri, hari icyapa gihari cyanditseho Mikenke. Afite abantu bapfa kubitandukanya, ariko Biraro Mbiri na Mikenke ni hamwe. Uzi ko icyo cyapa nabonye bacifotorejeho nkagira ngo ubwo nanjye bageze santere ya Mikenke koko? Reka kiriya cyapa kiriya Biraro Mbiri, ariko Biraro Mbiri ubundi ni Mikenke nayo. Barangize rero barwaniye Biraro Mbiri, bararwana pe, baje intambara yaje guhagarikwa n'umwijima. Nyuma yabwo bongeye guterwa muri uru rukerera nanone na Biraro Mbiri irwana na M23 ibavanamo, na hahandi bari baraye naho bahabakura. Gusa abantu bajye babyumva neza, iyo Gakenke niyo Karongi biri muri Minembwe, na Irundu ni muri Minembwe. Barahageze ariko ntibahafashe, ntabwo bahafashe rwose. Ibyo ni ukubesha bita amakuru ndi kubwirwa n'abaturage buri saha, yego. aho bishoboka bo barayambwiye ko na communication yakaswe, yego. ariko hari ubundi buryo bwa communication dufite cyo kumenyera amakuru umwanya ku munsi muri saha. Situation ya Minembwe rero nuko imeze. Iki gitondo ahabereye imirwano naho ngaho za Biraro Mbiri, n'ahandi kugeza ubu nta yindi mirwano ukwiye ejo nibara. Muri make ibi bari batangaje bari kugenda bafera bagaragaza ibintu by'amafoto n'amavideo, ibi byose ni ibyo n'ubundi ni bya bindi byo basanganwe n'ubundi byo kugaragaza ko hari agace bafashe kubw'inyungu z'aba bakomanda b'urugamba bari hariya muri biriya bice, bagatangaza ko bafashe ahantu ntaho bafashe. Nibyo rwose, ntabwo Minembwe bayifashe. none se ko baravuga ngo niba bayifashe ubwo General Sematama Hereni, ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo bishoboka. Minembwe ntiyafashwe, n'ibyo bice byose bya Mikenke ntibyafashwe. Mikenke hariyo abakoroneri bitarimo no kuvuga amazina yabo, barimo kuvugana buri saha. Minembwe barimo, Irundu barimo, hose barimo. Yego. Iyo hakurya Rwiko aho za Gakenke za Ganuze n'imirwano yabereye izo, ariko babazamuye bageza mu ishyamba. Gusa aho bari ruguru muri ayo mashyamba nakuye za Nyaruhinga za Mukoko za ariko kugeza aya masaha aho bari barizo bahabakuye na za Bidego na za Karingi hose. Yes. Kugeza ubu Magarama Puezero ubu bihagaze bite kuri Puezero kubijyanye n'izi mpande zombi irimo gukontororwa mu buryo Puezero? No, Puezero yo barayifashe.
Kinshasa nibo bayigenza. Ibyo bavuga byo ni ukuri. Kwezero irimo Kinshasa. Yego. Kwezero irimo Kinshasa n'ingabo z'abarundi. Ariko ahandi bose bavuga kuko Kwezero n'abari abasore bashatse bayisubirana. Kubera ngo ugira gutya ari cyo bita inkuba ngo bike n'abiti byo bumva bakubita. Kwezero ni nka sake. Ni ukuvuga ko mu mugoroba ushobora kuhasanga twirwaneho, ejo ukahasanga ingabo za leta n'abazarendo. Kubera ko Kwezero bose batandukanye, narabikubwiye ko ni mu isanganiro ry'imihanda. Yego. N'ihuriro ry'imihanda uza Mikenge, uza Minembwe, uje po. Ariko kugeza ubu kubera ko nta modoka ziva Minembwe na Mikenge ngo zigende, ntacyo Kwezero bayikurikiyeho bano basore. Yego. Ahubwo ahantu hari strategique n'izi za Mukoko, za Nyaruhinga, za Nyamabuguma, za Bicumbi, za Rugezi, aho ntabwo General Sematama yarekura, ahubwo bashiye ko kuri Kwezero ukuye abarwana n'imodoka zihanyuze, ari nazo zizana biriya bikoresho binyura hariya, barwanira Kwezero. Ariko Kwezero ntacyo bamaze, nta kantu gato kari aho ngaho. Magara, hari amakuru avuga ko hari ibitero n'ubundi byabaye ku munsi w'ejo ahantu bita ngo ni Irundu bw'aka gace, ntekereza ko urahita ukamenya. Ndetse ngo iyi mirwano ikaba yarafatiwemo abasirikare ba Angola. Ni amakuru nahoze mbona arimo kugenda acaracara. Zimbone zawe cyangwa se mugenda mukominikana aho ngaho, nta kintu baba babikubwiyeho? Iyo Rundu maze kubikubwira, buriya nta wagera Irundu adafite bidego. Awagera Irundu ni ukuvuga iyo Karongi nakubwiraga, mukunze gusoma ngo Karongi. Iyo Karongi nakubwiraga n'Agakenke, hari umugezi uca hagati. Umugezi iyo wambutse ugatera intambwe imwe, uba ukandagiye Irundu. Yego. Ni ukuvuga ko uwambutse uwo mugezi agakandagiza ibirenge Irundu, nibwira ko yageze Irundu. Iryo Rundu rero ni agapo gatoya ka Mwenga kaba muri Minembwe indani. Aho bita Itombwe. Iryo Rundu habereyemo imirwano byo ku musozi witwa Ruhinamavi. Yego. Aho naravukiye, narakuriye, ndahazi, ni hakurya y'iwacu. Byo bagerageje kuhagera, niyo imbunda ziba za Mukoko niyo zirata Irundu. Niho babonye barasaba mukecuru w'imyaka 100 irenga. Ndambireba. Aha rero baraje basengera mu ijoro, barahagera, haba imirwano ikomeye, bafatira intwaro nyinshi cyane. Ni nawe uri kumva bashyira ku ngo biciyemo n'umusirikare wa Angola. Nibyo, aya makuru niyo koko uyu musirikare wa Angola yahaguye. Mu kumwita wa Angola n'ibindi bindi, ariko nzi ko haguye abafite benshi. Haguye abafite benshi, ni ukuvuga aho ngaho batandaga neza kugira ngo baje kwinjira muri Minembwe centre, ariko ntibyabakundira. Kubera ko no kugira ngo bagere Irundu biragaragara ko ari strategy ya twirwanaho na M23 babaretse, kuko kugira ngo babakatinze baturutse izo za Karongi muri uwo mugezi witwa Rwiriko. Yego. Babakubira hagati, bivugwa ko nta n'uwasubiyeyo. Birumvikana kwambuka amazi bagutegeye ku mazi byagorana. Ni ukuvuga ko Irundu, Bidegu, Karingi birafatanye. Birafatanye, iyo uvuze hamwe burya ubuvuze ahandi. Ari utugezi tugenda tubatandukanye, ariko birafatanye. Icyo cyitwa Bidegu mu isoko ryo kuwa gatatu byo ni Karingi. Abantu babitandukanya kubera amateka bahazi. Bidegu ubundi ni ahantu harambitse indego ashashe. Nuko babyita, ariko iyo Bidegu iryo soko ryo kuwa gatatu bahita bavuga niyo Karingi yose.
bikagabanywa n'umugezi ukajya hitwa Mutumba n'ahariya bita ngo ni Rwisanguku. Rwisanguku numvisha hari abantu bari kubitandukanya cyitwa Tuwetuwe. Tuwetuwe. Ubundi Ababembe bayita Tuwetuwe, Abanyamulenge bakayita Rwisanguku, ariko nta hantu hamwe. Niba bavuga Tuwetuwe uzumva ko ari Rwisanguku, niba bavuga Rwisanguku uzumva ko ari Tuwetuwe. Bakaba bimeze. Cyongeyeho Mikenge. Yego. Ku Babembe iyo bagize Biraro mbiri bumva ko bari muri Mikenge. Ariko mu Kinyamulenge bo barabitandukanye. Hari Biraro mbiri hakaba na Mikenge. Ibyo rero bashobora kugera hamwe bikitwa ko bafasha ahandi. Ari imyumvire y'Ikibembe. Ari imyumvire bitajyanye na rwa rurimi. Buryo n'intambara y'ururimi hariya. Bamwe bahita ahantu abandi bakanga ko bahita bakahita ukwabo. Yego. Nuko bigenda hariya niko biteye. Tumva hari ahantu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ariko numva cyane afite ikigamijwe barashaka gufata ikibuga cy'indege cya Mikenge n'icya Minembwe. Buriya nibyo leta igamije n'Abarundi kugira ngo bagire base yabo. Kuko ufite biriya bice no muri Congo, uwize geography ya Congo. Yego. Buriya umurenge uhashyize muri Congo ukareba ni kuri top, niyo hejuru ahashoboka muri Congo. Ni ukuvuga ko hari uri gukontorora Bujumbura, nubwo ari kuri za Rurambo uri gukontorora za Bukavu na za Goma. Hari n'umuntu wigeze kumbwira ko rwose uhari no mu Rwanda uri kureba mu Rwanda uhareba neza. Uri hari ibirunga. Nkaramba avuga ko iyo bahagaze za Rurambo hari imisozi hari bashobora kurangiza biriya birunga byasabyinye n'ibiki. Yes. Ni ahantu heza rwose harambitse, hari hejuru ubona ko ari heza ukurikije uko haba havugwa. Urakoze cyane Magara. Sinzi rero niba wenda hari kindi wabwira abakunzi badukurikiye, tunabasaba no kuza kunyarukira kuri Magarambe TV mukazajya mukurikira amakuru ya hano i Murenge, murumva ko aba abikurikirana neza gatanu kuri kagenzi kako. Magara, sinzi niba hari ikindi wenda wabwira abadukurikiye ku bigendanye n'ubundi n'amakuru yo muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ikindi twakongeraho wenda ni Uvira. Nuko bivugwa ko ku ruhande rwa Tshisekedi ari imyiteguro myinshi cyane, bashobora kugaba ibitero kuri M23 muri Plaine. Ngo bakagarukira ahangaha nyine ngo bashaka kugera za Bukavu. Bagashaka kugera za Bukavu. Ariko andi makuru nuko M23 nayo irimo kwitegura. Bigaragara ko icyitwa CCNFP cyo nta gihari. Imyiteguro ni ku mpande zose. Na Uvira ishobora kuvamo Kongo itarebye neza, ntitonze ngo yubahiriza agahenge. Niko bimeze. Naho ubundi abari Murenge, nubwo ibyo bitero byibasira Murenge, ariko ndabizi ko mu byumweru bikeya ntabwo muzongera gupfa kubyumva. Hari biriko birategurwa. Ni ukuvuga ko amatangazo nagiye mbona biragaragara ko bose barimo kwitegura. Yes. Urakoze cyane Magaramba, urakoze cyane. Urakoze Jean. Ugiye tukeneye nyine ko harimo nk'impaka tuzajya rwose twifashisha Magaramba, urumva ko ibintu byose araba bikurikira. Ibintu byose rwose biba bimeze neza cyane. So nguko rero ngayo mwabyumvishe iby'Umurenge, ubwo babandi kubesha FARDC ngo bafashe iki, ahubwo ikintu nkuyemo ni kimwe, nuko ibyo bikoresho bavuga ko bafashe ndumva ari ibya M23 twirwa hano babifashe, kuko urumva ko hari naho bazingiye muri aka gace bita ngo ni kano gace tumaze kubabwira kitwa ngo ni Irundo. Aharo Irundo urumva ko ngo bagiyeyo bagiye kwataka bashaka kugira ngo bahifashishe no bari kumanuka za Mikenke, barangije barahakubitirwa ku buryo ngo nta n'uwahavuye. Abasirikare bahagwe ni benshi, harimo n'abofisiye,
ibaze nawe abari bagiyeyo bose nta n'umwe wagarutse, nta n'umwe warokotse, keretse wenda hari niba hari za mateka bagiye bacakira, ariko urumva ko nta muntu n'umwe, nta musirikare n'umwe wabashiye kurokoka iki gitero cyangwa se iyi ambiscade batezwe hano hantu bita ngo ni Irundu. Rero twavuga ko ubwo hari naho hanafata ibikoresho byinshi cyane nk'uko Magarambe n'ubundi yarabitugejejeho. Nababwiye ni muri aya makuru yacu ibintu byacu ni gake gake ku murongo tugomba kuzajya tugenda tubyinjiramo. Nk'ubu ngubu muri za Masisi naho hari imirwano, ariko iminota ndabona irimo kugenda itubana mike, turaza kugenda tubirebaho, ariko nta wakwirengagiza ko Kongo rwose ingabo z'abarundi zishobora kuzashyirirayo igihe cyose Kinshasa batafata icyemezo, cyangwa se Burundi ngo bafate icyemezo bahagarike bahagarike kujya muri ibi bice, cyangwa se kohereza ingabo ngo zijye kurwana muri ibi bice bya hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero ngayo, reka tubashimire cyane mwe twabanye muri aka kanya muri update. Andi makuru turaza kugenda tuyagaruka mu yandi masaha, mu masaha y'umugoroba rwose turaza kuba turi kumwe tubagezaho n'izindi update ziri kuba zigezweho. Imana ibarinde kandi ibane namwe. Niba utibutse gukanda like bikore, ukandi no kuri share niba wanabikoze, ariko ntuze kwibagirwa kora kwa subscribinze. Niba utarabikora ubikore kugira ngo inkuru zikihagera nawe uzajye uzibona mu bimbere. Nguko rero ngayo turaza gusubira, turabakunda cyane. Ciao.